kwamba badala ya kuwa ninahubiri leo Jumapili kwenye kanisa langu walionizoea lililoko Kibeta mjini Bukoba Tanzania, eti nimesimama mbele yenu kwenye kanisa lililoko kijiji cha Kiti Lukaya Uganda. Ni neema ya Mungu peke yake. Neema ya Mungu peke yake. Nimewahi kusafiri kwenda China mwaka 2018. Lakini cha kushangaza, nimeishi Bukoba kilomita 200 kutoka hapa. Kilomita 200 kutoka hapa. Sijawahi kukanyaga Uganda. Nimekuja Uganda ili kulihubiri neno la Mungu. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Kanisa letu la uponyaji na uzima hili lililoko Kibeta Bukoba, wametuomba tuwapelekee salamu nyingi sana. Wanawasalimieni sana katika jina la Yesu Kristo. Wanawasalimieni sana katika jina la Bwana. Tunamshukuru Mungu kwamba kumbe Uganda kuna watu wa karimu. Ndivyo mmetuthibitishia kwamba ni watu wa karimu. Tangu tumefika hapa juzi, mimi na Nabii Joel, kwa kweli tumejisikia kwamba tumewakuta ndugu zetu na tumejisikia. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuwa nikimuuliza Mungu tangu asubuhi, nifundishe nini leo? Lakini Mungu hatimaye ananiambia, hebu tujifunze somo linalohusu kumtumainia Mungu. Somo linalohusu kumtumainia Mungu. Somo elyokukkiriza Katonda okumuweereza. Kumtumainia Mungu, okuweereza Katonda oba okumukkiriza, ni kumtegemea, kwe kumulinda. Kumtumainia Mungu, okumuweereza Katonda, ni kumtarajia kutenda, kwe kumukkiriza n'akola by'ayagala. Kumtumainia Mungu ni kuweka mawazo yako yote kwake. Yani, kumtumainia Mungu ni kumtegemea yeye peke yake, kwamba kwenye maisha yako yote unayemtegemea si mwingine, unapoamka, unapotembea, unapokunywa maji, unapopata chakula, unapofanya jambo lolote, unamtegemea Mungu peke yake. Huku ndiko kumtumainia Mungu. Lakini kumtumainia Mungu, okumukkiriza Katonda, ni kumtarajia yeye atende. Kumukkiriza yakole. Yeye atende nini? Mambo yote unayoyafikiri.
ni kumtarajia kwamba yeye anao uwezo wa kutenda yote hayo unayoyafikiri. Kwe kumukkiriza yakola byonna kubanga asobola okukola. Mahitaji yako yote bye weetaaga byonna katika ulimwengu huu. Mu nsi muno tunayo mahitaji ya lazima. Tulinayo ebyobulamu bye huwa tunaita kula. Abantu okulya emmere. Mungu unataka, yani huwa unahitaji, ukikaa ulimwenguni humu unahitaji kula. Bw'otuula mu nsi muno unahitaji mwili kuuvalisha nguo. Weetaaga okwambala. Unahitaji watoto wako wakasome. Weetaaga abaana bo basome. Lakini unahitaji mahali pa kujipumzisha. Unahitaji mahali pa kulala. Unahitaji hata usafiri basi kuwaona. Unahitaji hata kupendwa na wenzako. Okwagalibwa ne banno. Kumtumainia Mungu ni kumtarajia yeye atende, akutimizie mahitaji hayo. Lakini cha zaidi kumtumainia Mungu ni kuweka mawazo yako yote, chochote kile unachokiwaza. Ukiamka unawaza jambo, nitakula nini? Utapata wapi hata maji ya kuoga? Unatarajia, unaweka mawazo yako yote. Huku ndiko kutumainia Mungu. Lakini tukisoma kwenye kitabu chetu Biblia, pale Matendo ya Mitume 17 mstari ule wa 24 na 25. Msomaji anayejua Kiganda anasomea sura ya 17, Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari ule 24 na 25. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tugenda kutandika n'olunyiriri olw'24. Agamba bw'ati ti oyo bwe yalagirwa bw'atyo n'abasindiikiriza mu kkomera ery'omunda, n'akomerera ebigere byabwe mu nvumba. Naye ekiro mu ttumbi Pawulo ne Siira ne basaba, ne bayimbira Katonda. Abasibe ne babawulira. 26. Amangu ago ne wabaawo ekikankano ekinene. Samahani pastor. Unasoma 16. Twende 17. Matendo ya Mitume 17 alafu 24 na 25. Yo Kiswahili na Kiganda. Lakini lengo ni kujifunza. Matendo ya Mitume 17 olunyiriri olw'24 mpaka ku lw'25. Agambye bw'ati: Katonda eyakola ensi n'ebirimu byonna, oyo kubanga ye Mukama w'eggulu n'ensi, tabeera mu masabo agakolebwa n'emikono 25, so taweerezebwa mikono gy'abantu nga yeetaaga ekintu, kubanga oyo ye yabaawo yabawa bonna obulamu n'okussa omukka ne byonna 26 yakola okuva ku omu buli ggwanga ly'abantu
tulaganga mu nsi enjuyi zonna bwe yalagira n'ayawulamu ebiro n'ensolo ez'okutuula n'ensalo z'okutuula kwabwe. Banoonyenga Katonda mpozi bawammante okumulaba, newankubadde nga tali wala wabula omu ku ffe. Sina sabebesha. Nataka tuishie 25 Pastor. Nashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama yebazibwe. Pastor amesoma mpaka 27. Kwa sababu Roho wa Mungu alimtuma. Inawezekana kuna neno pale. Lakini ngoja tu. Kwa Kiswahili inasema. Kiswahili kama inasema kwa Kiswahili. Naam. Mungu aliyeufanya ulimwengu, Katonda yakole eggulu na vitu vyote vilivyomo, n'ebintu vyote vilivyomo. Yeye kwa kuwa ni Bwana, nga ye Mukama. Yeye kwa kuwa ni Bwana, nga yeye Mukama wa mbingu na nchi, w'eggulu n'ensi. Hakai katika hekalu, atule mu yeekaalu zilizojengwa ezazitibwa, tatula mu yeekaalu n'emikono. 25 inasema wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu, Era taweerezebwa mikono gy'abantu, kana kwamba anahitaji kitu chochote, awoyo amusabye ekintu kyonna. Na kwa maana ndiye, kubanga ye anayewapa wote uzima, yabawa obulamu bwonna na pumzi n'omukka na vitu vyote n'ebintu byonna. Amen. Matendo ya Mitume sura ya 17 24-25. Ekitabo kya Bikola by'Abatume sura ya 17 n'olunyiri okuva ku 24 n'olwa 25 inatupa tafsiri etuwa okumala kutegeera ya Mungu ni nani, Katonda yani. Tunapojifunza kumtumainia Mungu, betuyiga okuweereza Katonda, tunatakiwa tujue huyu Mungu ni yupi. Twagala tumanye Katonda oyo yaluwa. Matendo ya Mitume 24-25 okuva olwa 24 n'olwa 25 inatupa picha ya huyu Mungu tunayetumainia, ekifaananyi ky'oyo Katonda gwe tuweereza. Tunatakiwa tunapomtumainia Mungu tuwe tunajua anaweza vitu gani. Bwe tuba tuliko oyo Katonda gwe twagala, tugambe nti asobola bintu ki. Jinsi ya kumwomba Mungu, maombi ambayo yanaleta nguvu. Bwe tuba tuli awo amaanyi tumusaba atuwa amaanyi. Tuliona Yehoshafati, twalabye ku Yehoshafati aliyekuwa mfalme wa Yuda, yali kabaka wa Yuda, alimwomba Mungu, yasaba Katonda kwanza kwa kutambua uweza na